nkubaza ikibazo. Aha ngaha turi ku ishuri se. Mani nta kabazo gato nashaka kukubaza. Ko numva ari gato se wakisubirije. Ariko se mani wagira ku mutima mubi. Ikibazo nshaka kukubaza ni iki? Mbere yo kukimbwira banza umbwire neza nizere ko icyo kibazo cyunguka. Nta kibazo cyanjye kirunguka. Ikibazo cyanjye rero kimeze gutya. Aha. Ubundi MK ubundi iyo ubonye isi ubona iteye ite? Mbona isi iteye neza kuko iriho amazi, ibiti n'umwuka. Nivira bwa bwonko nk'ubw'isamaki. Sibyo nashaka kukubwira. Nibiki se washaka kumbwira ko ntari kubyumva neza? Ubu ni MK sinakubeshya. Mfite imyaka 7 numvaga nzaba perezida. Ayi nka rero nizere ko papa yari ministeri cya senateri kugira ngo wowe wumve kuzaba umuyobozi. Byahise nshaka ko yari umuhinzi n'umworozi kugeza n'ubu. Ariko wenda wasanga yari goronome mu karere k'iwanyu. Wapi mani yari umuhinzi? Ko data we ukumva ko umwana w'umuhinzi yaba perezida. Nabonye nyine nanjye kuba perezida bitakunda. Ngira imyaka 12. Numva noneho nzaba nk'umupilot. Mbona ntibyakunda. Ngira 16. Numva noneho nzaba umuganga. Noneho bigeze ndi kumva wamanigare naritwara. Ukibera umunyonzi. Cyane rwose. Ako nawe wari ufite ibishorobwa mu mutwe wumva uzaba perezida. Sha manje tubivoma n'ubukene bumeze nabi. Ariko ka gatekerezo ne nakubwiye ka ariko man. Sha nta bitekerezo byawe nkeneye. Ibitekerezo byo gukina bet urumva ari ibitekerezo nyabitekerezo. Genda bizi bro. Umunigariye bet arya miliyoni 6 zose. Sha izo nirenge ubwo se byari biciye. Mu kabuno kawe ni pari. Ukambwira ko ipari yari miliyoni 6 zose. Cyane rwose ubu tuvugana no mu miliyoneri. Cyo kumana y'u Rwanda. Ibintu bibaho koko. Ubwo se urumva bitangaje bro. None hari n'uwo nzi wari miliyoni 12. Yo gusogokuru wabyaye umusaza nawe akambira nkagiye kubyara kuzukuza kare ko kuzukuza ko umusaza. Ibyo bintu kuvuga wabisubiramo. Ahubwo se wowe cyo kivuga uvuze wagisubiramo. Oya tugende gake. Uwo muntu yariye miliyoni 12 zose urabibona. Ubikeka ko nayibonesheje amazuru nayibonesheje amaso. Ngiye gukumana y'u Rwanda. Ipari mu miliyoni 12 zose. Genda kubwiye ngo karagatekerezo yemere tukagakora. Twahita tuba miliyoneri. Oya noneho MK aho bigeze natwe tugiye gukora ipari. Aro mama. Cyati bwana kingurube na nyina bifate byose bigurishe unyohereza amafaranga. Wimbaza icyo ngiye kuyakoresha ari akantu ngiye kuyashuramo kahita kabyara ndi menshi. Gurisha byose nakaga hene gurisha marayo yashyire kuri momo nta kibazo yito yashyira kuri momo. Abye ntago bazi ko tugiye gukira. Nizere ko utagurishije neza ngo ugiye kubetinga. Cyane rwose uri kubona n'amafaranga yise yohereza. Situye kurya miliyoni 12. Bira biboro mani abari amahirwe. Hari igihe ushiduka wanariwe man. Ndo kuribwa nabyo twagiye reka dukora ipara kakanya nkorera nkwereke. None hipari yawe tumaje kuyikora neza. Ikipe yawe irakina saa 12. Yanyuma. Sha ayanga noneho twayariye miliyoni 12. Ibibaho. Oh my god. Yaserije. Yes aro. Hariya shasi mero kuri umukomisiyoneri. Gira mu rugo ngubaza akantu, gira mu rugo. Buranshaka. Kaza gusanga wanaribe. Ngende byize neza kino pereraza kuduha miliyoni 12 zose. Turashize none. MK bimeze gute? Fresh wa kintu. Umva SMS mamaga yagiye. Yo Messi we. Vaye hano hari umukomisiyoneri uri kugushaka wagwana. Jesus is Lord. Niko shasiri. Ntago nguru umukomisiyoneri harya. Yego ko. Ibibanza by'abafite cyane rusororo. Wanyarutwe wese ninda wakwiye ko ngiye gupfa. Kibanza caka nicyo kubaka amazu. Uragifite cyangwa ntacifite? Hano rugo kwa Karegeye. Ikibanza gisa miliyoni 7 gusa. Kiriya kibanza nabonye haruguru y'umusarani nicyo gishaka miliyoni 7. Reka ukimfatira shagire kugimfatira. Uko nabikubwiraga MK ubu tuvugana amaze gufata ikibanza cya miliyoni 7 zose. Ahubwo uwakira ndebera niba ikipe ya mbere itamaze gutsinda. Right? Turayari yes. Mani Messi ikipe ya mbere irahiye. Oya, man tubimbwire.
bari byakubayeho nyine ubwo amafaranga yahiye nta kundi. reka sha amafaranga yanjye ashoteze. Yo Serge we iby'ikibanza bireke ubwo weca mu gacinjiro bakumpera isanduku. Jesus is Lord. Nta ribi. Isanduku si yo kumaze. Aha hari umuntu wambeke ngo beti power iraza kuma miliyoni 12. Reka genda. None ubu ngubu Abantu wambabariye bazi. we kutamba bari uri kunyoshya. Jesus is Lord. Nawe niba ugiye kubetinga ikintu utoye amafaranga ugiye kubetinga waryamo denje kukiryamira. Yourself a season.